Dakle, vežite se, polje ćemo. Jučer pojma nema o ničemu, dakle ne radi svoj posao, danas se svima prijeti i riga vatru kao, ne znam, plameni jazavac. Da sam on, vjerojatno bi rekao da je 54-godišnji šmrkavac, ali ja to neću reći. Evo, rekao mi je da sam šmrkavac. Dakle, predsjednik vlade, 50-godišnji muškarac, je u biti aludirao da sam ja ovisnik o kokainu. Doduše, to je malo ozbiljnije, jer ja za kokain nemam ni novaca. Kad se s nekim hoću narugat, kažem da je plameni jazavac, a ti mi kažeš da sam šmrkavac od 54 godine. Kako je Milanović, ničim izazvan, nakon 2 dana duboke kontemplacije došao do zaključka, samoinicijativno, da ja imam neke aluzije, da je on narkoman, da on konzumira kokain? Ne, ja nisam to mislio. Ne znam da li ima alergiju, ne znam da li je prehlađen još od naše debate iz 2016. godine, niti se brinem o tome. Nakon što je on relativizirao biti taj napad, jer je rekao da je to moglo biti na bilo kojoj drugoj pozornici, to meni izgleda kao da se piroman nastoji prerušiti u vatrogasca. A dobro, on je puno vremena proveo na kroasanima u Parizu i u Briselu, tako da vjerojatno i teže dosjetke smišlja. Piroman, vatrogasac. Pa to znači da me drži odgovornim za taj napad. To je jedino tako mogu protumačiti. Ja nisam relativizirao napad, jer ako zovete premijera u prvi dan ujutro, vi niste, nego je on pobjegao u Briseliju, tamo se kao herojski zec razgoropadio. Što se tiče ostalih prijetnji, da, bilo ih je. I to nekoliko proteklih dana. To sada je na policiji. Nisu bile razglednicom, razglednice više nisu u modi. Počeo se prikazivati malte ne kao Kennedy ili Mahatma Gandhi. Ja sam dobio masu prijetnji pisanih sebi i svojoj obitelji. Ako nisi u stanju živjeti s tim pritiskom, idi mami. Šta se on usprpošio oko tog JANAF-a? Šta je problem? Kako nije tako bio prpošan kad je bio slučaj Rimac? Ne, stanite. Govorite da morate naći zajednički. Samo vas pitam, možete li naći zajednički? Polako. Nema prepucavanja. Sad se dobro vežite. Ja nudim suradnju, ti se praviš grbav. Govoriti ministrici ovo što je danas napisao ili ministru gospodarstva da je nacionalni izdajnik, ja to ne dam. Ne dam kao predsjednik vlade, ne dam kao netko tko neće dopustiti nasilništvo u političkom diskursu. Pogotovo ne od nekoga koji ima jasan track record, nikakva to zafrkancija nije, huškanja i difamacija. Kakva je to situacija? Što ćemo mi kao u nekakvom razredu u školi gdje dođe neki buli koji gnjavi svakoga, otprilike, kako bi rekla djeca, koksa ih u razredu, kaže, ma pustite ga, nešto s njim nije u redu. To tako ne ide. Dakle, ne, to tako ne ide. Dakle, ja sam duboko svjestan da daljna polemika u biti šteti i meni, njemu vjerojatno ne, jer je to, kako kažu ovi njegovi PR magovi, Kardashian trend. Dakle, to je otprilike logika. I sad ćemo tu podvući crtu. Dakle, da javnost zna da ćemo se tome politički usprotiviti. To zaslužuje nominaciju za novu vrstu Nobelove nagrade, one za logiku. Dakle, Plenković se upravo kandidirao. Kod njega se ponovo vidi taj teški kompleks poraza na parlamentarnim izborima 2016. Njegov ton prema meni osobno je bio ponovo podcjenjivački, a između ostaloga iznio je i niz laži. Gospodin Plenković je na temelju lažne dijagnoze anemije krajem 80-ih izbjegao služenje vojnog roka
koji bismo svi mi rado izbjegli. Dakle, iste teze od istog čovjeka. Baciti klipove pod noge, baciti koru od banane, nastojati da se konkurent posklizne. Isuse i Marija. A da ne znam naše odnose, temeljem ovoga što je on govorio, ispalo bi da smo nas dvojica najbolji prijatelji. Predobro se znamo, dragi prijatelju. I ja i ti i Orsat i nas još 20 da ne bi znali ko si i šta si. Prvo, ne radi se ni o kakvoj bliskosti, nismo mi nikakvi stari i veliki prijatelji. Ako ostanemo bez smijeha i na svoj račun, onda smo umrli. Nema nas kao ljudi. Pa, vozi.